Samuel Kings. 2 Kings chapter 29 verse 3. Agako. 2 Kings. Agako bazalwane. Oh, there are 25. Yeah. Oh, I saw it for another exactly. I will check it Jeremiah 37 verse 3. Jeremiah 38 verse 3. Jeremiah. Yes. This is hard. So serious. Ngoba abantwana sebefile ukuzalweni kodwa manje kuphela. Elinye lifana nale yakho. Isaiah. 37. From 38. Second Petrus chapter 1 verse 12. Yes. Second Petrus chapter 1 verse 12. Yeah. Second Petrus chapter 1 verse 12. Chapter 1 verse 12. Yes. Ngizonikhumbuza ngalezo zinto nakuba nizazi. Intentsha kodwa nibanile. Manje bazalwane la inkinga. We are now living in the last days. Now as we are living in the last days, kunezinto okufanele silokhu simkhumbuza ngazo. Nezingane zenu nabafundi nodadewenu nakho konke. Kodwa ngifisa ukudlala abazalwane ukuthi njengoba sonke sila sibanjwe so-called salvation insindiso. Yini kanti insindiso masithi umuntu usindiswe sisithi uma ufuna insindiso awuvele uthathe iBhayibheli ungene enkozweni sezwana bazalwane. Kodwa into oyenzakho uyaya enkozweni noma ethende noma kuphi lapho kukhulunywa khona ivangeli. Bese wena ulwele ukuthi uNkulunkulu uvuma angenise ngani ngesabo. Yini indaba ungene ngesabo? Zikhona indlela ezinkulu. Ukuthi mawungena ngesabo lithi iBhayibheli incingo lendlela. Isabo. Manje mawungena nesandla laziwe elikhulu bazalwane. Kodwa lenziwa nje ngaphandle mali kuzisaba leyimoto. Kodwa lingena abantu licishe lininga sezwana bazalwane. Manje noma ungena ngesabo awuzungena nezimoto, awuzungena namotropu, awuzungena nemithwalo yakho ngoba isabo lingakanani inconyana. Manje ukuthi uJesu ke kuMatthew 7 verse 13 uthi ngani isabo. Bese lithi bese uthi John 9 verse 10 umuntu uyangena sibusophuma kufana ini idlela. Bese sithi ke uJesu ke ubusungenileke phakathi. Bese bafika obabudladla nezingcebo zenkosi obabungwevu. Bese bethi ke singena manje kuRomans chapter 10 verse 9. Uma uvuma umlomo wakho. Yes. Uma inhlizweni yakho ukuthi uJesu inkosi yokuzwa njani yokusindiswa. Yes. Kanjalo it's a future tense uyosindiswa. Lisho uyasindiswa. Yes. Bese lithi ke usungene ke wavuma umlomo wakho khona inhliziyo wasindiswa. Susindisiwe. Bese iBhayibheli ke ngenxa lokho now you are given what you call the power or authority. Lithi iBhayibheli kuJohn 1 verse 12 uthi bonke uJesu abenze njani abamamukela abenze njani abaphamana babathoba yini bangabantwana bakaNkulunkulu abakholwa egameni lakhe. Angithi yabona? Amen. Le ndaba njalo isuka ngale kuDeuteronomy chapter 18:18. Uthi Moses wabhala the first 5 books in the Old Testament. Genesis 50, Exodus 40, Leviticus 27, Numbers 36, Deuteronomy 34, wafuma seneminyaka ingaki 120. Uye lo uNkulunkulu wavulekela ini indaba yensindiso. Uthi ke kuDeuteronomy 18:18 uthi ke
ngizonivusela umprofeti kwafowenu onjengani nimlalele yena yabo ube njengani kodwa nezizani mina nimlalele uma kufika-ke sebethi abanye ke hayi ke angikhulume nje wavele ngiyahamba kusasa angikhulume nje umuntu mayefuna ukungishana ngibona ukuthi ngithola umsebenzi nothi nibatshela uma kufika emakhaya bafika kusasa ngaze laba ngisasikhathi zoba ngazo kodwa ngihamba bese bethi abakasho but hayi ngiyabona ushebe bantu ufana nathi. This is our uyena uzosikhulula uyona umuntu ofana nathi kanibona ufana nathi sikhumba sefana nempela zethu izona lifana nathi bathi abantu bayabona waqhamuka lahanyana wathi yayi mina ngiphethe into ejenweni ezoniphilisa niyilandele niphile ngayo uphume umshado uphume yonke bathi abantu basibethi kodwa lento ebisothi isekela kancane sibe namandla siyifake indayela bathi hayi siyifaka uvaselini abanye bathi hayi siyifaka ngamanzi baqhamuka omasango bathi hayi ingangena so cabanga naseyiphetweni ukuthi sibeka kahle hayi isekela lento bazalwane kodwa sengathi yiyo babalandela abantu uthi-ke uJesu kuJohn chapter 5 verse 45 uthi ngize egameni likababa aningamukeli kodwa uma kuzomunye umuntu ngelakhe igama niyamamukela yena uthi ningakholwa kanjani nendumisana nodwa ningafuna udumo oluvela phezulu manje wena nami sinenhlahla bazalwane ukuthi sikwazile ukungena ngani ngesango yikho uPaul Paul befika kuZenzi 7 verse 37 uthi nguye lo uMose owathi kubantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu wanduse umprofeti onjengaye esethi ke John chapter 5 verse 5 athi uFilipi wahlangana noNathaniel wasimtholile lo aloba ngaye uMose nakubaprofeti amen uJesu Kristu indodana kabani kaJoseph nguye lo esethi uJesu ke ingacabanga chapter 1 verse 45 uJohn ningacabanga ukuthi ungabalela kuba ukhona onibangalalela ithemba kuye ngoba uma benikholwa uMose beniyokholwa yini ngoba uMose waloba mina finish then aphingo ocean baba manje ke bazalwane that's the problem bengichazileke indaba yethu uthi uJesu mayesezohamba uZenzo chapter 17 verse 9 uthi baba amkhulekeli lona izwe lonke lawo baba amkhulekela lona ukhuleko kodwa amkhulekela labo ngiphebo ukubagcine besezweni ngoba ngisengihamba ngizakubo yakuthi uJesu uthi kusho ukuthi these days bazalwane asena ndaba manje kakhulu nabantu abangakhona ngoba isikhathi sesiphilile sesifuna manje labo abazalwane abasindisiwe bese sibaqinisa manje inhlake nesibona umopho isigqoko phansi ngiyawusicishe ubusilanga sizisaqinile uphindishe manje why the question is yini lesiyidishayo sidisha abazalwane fika COVID-19 yabhuqula shaya wazi ukadua ngisho nabangcwele hamba abantu bajova. Well, I don't say any comment about that simply because abanye yabathola besizibhedlela bajovwa ngani noma bajovwa bengazi ngoba kuthiwa bayasizwa bayalashwa bedlalela ngani manje ke this is 2025 2026 it's going to be a decisive year unyaka lo uzohlukanisa what you call the wheat from the chaff madoda wheat from the chaff uyahlukanisa manje kuphapha amakhoba abakhona hayi ukuthi kusho mina akuthi uJesu ushilo wathi in the last days kuba khona ama-earthquakes bekhona ama-tornadoes ama-typhoons ama-hurricanes umoya lena manje otsunami Afrika sawabona ngithi abanye basibayibiza ukuthi bangotsunami wathi uJesu siyobona lot of divorces asiwabona khuluma njalo in the house of the Lord wathi uJesu siyobona a lot of ama-broken hearts thothi umama ulale kamereni lengane babulala bengindawo wathi uJesu in the last days kuba khona i-lawlessness emasebenzi komthetho wathi kuba khona i-hopelessness abazalwane ukuthi bekhona inkonzweni behlezi phansi bekhonza kodwa ithemba lingekho lokuthi bakhonzele ukezulwini bakhonze nje just ukuthi babefa bekhona obaba abafundisi omwevu obaba udlala bakhulume ngabo ukuthi ikholo lami leli ngiyalazi ngikhonza linikela lenza konke hayi ukuthi bakholela manje ukuthi bayezulwini hopelessness
bese bakhona i-helplessness, ungasizi umuntu. Kanti bona abazali basizana. Yes, abasizana abazalwane, but lithi iBhayibheli ibandla laseJerusalema ngozenzo show chapter 2 verse 42 to 44. Lalimunye bethandana, ekwe nokwakhe. Lokhu kwabokumunye ibhathela ligowe lwana lwagqoka komunye. Benakekelana. Bethandana. Ibandla laseJerusalema kuphela elakwazi ukunikela 100%. Wabona uNkulunkulu ukuthi hayi thina ngeke sibulunga sinikele lo 10%. Noma sithi siyazama ke siyashaya u40 u50. Kodwa yabona labana lalidayisa namaplazi lilethe imali njengoba injalo bengadlisho i-cent. Bathi uNkulunkulu hayi thina sothi masinikela ke ishumi sinikeze ke 10%. Uyidlela sonke isiphaphu balesi kodwa nje 10% unikeze. Sizwala bazalwane. Manje ngizothi ke kini bazalwane. Njengoba sesikilesi isikhathi esingaka esikusona. Kwavela izinto, kwavela uCovid-19. Ikubathi kwavela ihlale kwavela ihlakaniphi bazalwane lezi ezikhona zadizayina ke isifo ebizwa ngokuthiwa COVID-19. Igama ethi COVID-19 lisho ukuthi acronym noma i-abbreviation anti-acronym lisho ukuthi C stands for Certificate of Vaccination Identification Artificial Intelligence. Kusho ukuthi u1 ka19 kumele u-alphabet A, bese uthi 9 kumele alphabet 9 uku-I, intelligence. Wayesedizayina lento ke lezi hlakaniphi lezi ezingobani, ezingoBuffett, oBezos, oSoros, oMark Zuckerberg, oBill Gates. Nalezi ezinye uzibala nesikhona emzazini, ngo-80 sesisho. Asebethi ke sizokwakha le so-called into ezodraw i-attention yabantu emhlabeni ukuze sibabambe. Uma sibafaka uvalo bazoza bonke kithi. Igama elithi uvalo uNkulunkulu lobe ukuthi ningasabi ulibhale 365, which implies that usuku namhlanje ukuthi uNkulunkulu ungesabi up to the end of the year, not unless we live here ku-366. Kodwa unenze njani? Ungasabi. Usethi uJehova uZakhariya 3:5 bathi themba uJehova hayi konke ungenzeki kubakho ini khona. Athi uJesu ngiyakhathazeki ukuthi niyodlana noma nophuzayo ngoba inkosi iyazi ukuthi mhlawumbe kanjani. Athi uMahubo 1:5 bathi akavumi ukubulungileyo wakhe ezinjani alama phansi ukudla lami. Sizwana bazalwane. Amen. uNkulunkulu wazibopha wathi surely ngiyokwenza ngoba uNkulunkulu kuNumeri chapter 23 verse 19 ukuthi akayena umuntu ukwenze njani qabala. Manje ke sisesikhathini ke bazalwane sosizi nokuphela ngoba abantwana sebefikile ekuzalweni. Can you imagine umama esuka la esibhedlela elindele ukuthi selifikile usuku lokuthi athethe, athi udokotela mama push the child, push ingane iphume, athi umama amandla wena, aphinda okwesibili athi umama amandla wena, athi okwesithathu athi amandla wena. Ngithatha udokotela ngesikhathi shamshoni sekuphi ensiyeni siyokwenziwa njani, siyongena operation isidingo singena ngoba amandla uma kanjani binawo. Namhlanje there are people abafuna ukukholwa kodwa amandla ukukhonza akusenzeki khona. Lezona ukuthi uJesu ke uJeremiah chapter 7 verse 16 uthi uJeremiah ungabavule uNkulunkulu laba bantu noma uNkulunkulu laba bantu uJeremiah noma bezilukudla noma bethandaza